umama nani kwalithi kunezwe emakhaya enkosini bakithi sivule ngomthandazo. Esibaleni amehlo ke bakwethu kuyoshulela egama lenkosi yethu uJesu waseNazaretha baba sikule ndawo nje manje ube umusa ube ngamandla uselekelele kubo konke sizakukhuluma Jehova sipha amandla nje uphakamise umusa wakho ngegama lika Jesu Kristu namanje kwephakathi. Amen. Simple. Ba lebe semhlanganweni ke meeting ezingane ezivelayo siyeke umncwane nisibona bangana cha lapha mphakathi wakithi njengoba sengizwa simo kanje nami ngifonelwe ebusuku ngile ungabona ukuthi sekwapaswana kwathiwa phuthuma umncwane kunesimo engathi sisihle lapha ehostela ngezansi nami ngisabuza ngikhuhlane phela makuwa sehostela into eyodwa ukuthi sengahlala awunalo mfundo ngavuka athi ngisibuzo seduze manje ngihlala zamanje athi ngisukazi kwathi hey wasekusebenzisa ukuswazi namandla umuntu uyavuka aphuthuka usebenza athi sibuza sayakhe nasi simo amfuna babhekiswayo ukuthi hayi khona kanje athi angiphuthuma siqhamuka yabona hey kunabantu vele balapha imoto le lapha isikhona lapha sisane nayo bomama bafowethu bobaba bobhuti napoxeka uma ngabe sibizo mhlawumbe uthuma kanje sidume kanje uhlala abantu kodwa sibahlala lena singabo bosisela nabo ibo singabo la sibadala kunenkingi lapha abazalwane ino abazalwane isona lapha na emva kwale blowe kwa kunoswana olukhala lapha eplazini oh siyafika ngempela uswana liyakhala eplazini bathi basondele phela kulo vele phela ukuthi kwalapha sitafika mawuthi yasiza kwenza icala mosusizile kuba namaphoyisa afikile akhuluma indaba zamacala ukuthi wathini kwathi lokubhukilo ubephendile ngale camera wathi cha ngeke phela ukuthi ingane singazishona idathe ethini safuna ukuthi ikhatha lengane ngokuthi omangala thina ke siyathi ingane siyosibhedlela bathi umphefumulo wengane ukuthi iphile ayihambi esibhedlela ingane bese bekhuluma ke amaphoyisa ngoba phela lento abayikhuluma thina sizwa manje nami mfowethu ushuthayo yena uthathe wehla sathi samgunyaza hamba kwehla uyobuyela ingane wehla wayithatha iplastic iboshi iplastic wayithatha wayivula sabona vele wayithetha manje wayibopha iplastic ukhala kwayo yena ukhala umuntu ophilayo akakhala umuntu obona umphefumulo uyaphuma ngophila sakalo ngangempela ke bafowethu ninengazi ukuthi ngihlangana ngowani usizo njalo ehlangene ngalo la esithi ake sikhulume singumphakathi bakuzele sobozi ake baqhamuka kwayisana sisele umuntu nomuntu obuhlungu vena ninabo usisi ke nani ngobhuti niyazana lapha ngaphakathi ngubani umuntu ongathi wathi usiyayisola nomntwana wakhe futhi uyazi ukuthi intombi yami yathi siyayisola khona ungasahambi kahle asikhulumeni vele ungesithi la sonke asikhulumele ukuthi nje okwenzeke lapha kuyasihlaza manje yonke impumalanga wonke umuntu wempumalanga tholakale ihostel tholakale kanje futhi abantu bahlala ehostel lapha futhi akahle emakhanda bawaphila sibuka ngalokho manje lapha ezweni abantu baya hostela njalo hostela uvele umzalo ingane lapho khona kodwa ngabantu ngiyaphila ngibona ukuthi phela obaba bebezi noma ngabebizi kodwa manje kwenza phambi kwenze ihlazo leli sikhuluma nabantu nesibaki uma ubona inkinga ka ona inkinga
lona sesibona senakho lo okade nayo nguyelo indaba iqale ngale bantu ozofika utetele ngalo umuntu kule lapho wasengapha nje sibalekela lokho utetele ngalo kule ngalo zohamba lona oyibonana lana ukuthi igazi ngolele ngalo utetelela wathatha usawuswane la bayithatha uyayizo kahle bayithatha kwela hlangana utetele lapha emva kwethu 1 minute ngale sisho ukuthi umkhuba makuthiwa-ke umkhuba usekhaya akufuni nyamako zilangane nake nakho sokuphambi kwethu khulumanike manje kahle kahle lokho kwenzakale kanjani manje nawe uyathatha njengapha niyabuka nokuthi kumamanga sengimile mina bazokhuluma bafowethu sanibona okunye bafowethu please mani mangabe khona enimaziyo ningasabi noma ngabe ngubani okhona phakathi ngiyabazi nabantu bakhulele mhlawumbe okungenzeka ube mhlawumbe sekubonakala ukuthi ayisintwana akabonakali please uyatholakala ngoba okube intatha nje ukuthi umntwana ukhona uyaphila sesibhedlela kuwusebenzi sizwa leswathi kodwa nje please mani bafowethu ningakugcizelela iloko uma kungenzeka ukuthi ukhona vele la ngaphakathi ufikile futhi abanye abe-stroke lokuma ngabe kukhona ngoba kungenzeka ukhona khulumani Ngicela singakubeki kakhulu nabomama vele kukhona okwakwenziwe yibona nakuba bafowethu sigcwele uyazi umuntu wakhe ukuthi mhlawumbe kukhona umuntu wami okade kanje sekufika isikhathi sakhe ukuthi ngicabanga ukuthi bafuna umuntu wesilisa-lo owazi umuntu wakhe ngeke akufike lapho omama bengafihlelani kodwa nje bafuna umuntu wesilisa ngeke akufike somsapota bakithi wayena lokhu besifazane somsapota ngoba ingane yakhe ngicela ngikhululeke mhlawumbe khona umuntu akwaziyo ukuze kungaphiko lokuthi umuntu ube nomhlangano eminingi aphamisa isandla akhulume ukuthi hayi mina khona engusolayo usola kungcono nokuthi uqamba ma ukuthi ubani athi mina khona engusolayo ngicela siphenye ukuthi angisho ukuthi yikho kodwa ngiyakusola lokhu lokho mhlawumbe singamhlenga ukuthi akakhombange umuntu ngoba egameni elishini kuzoba yinkinga umuntu athule into sasa futhi bese imbiza useshilo lokuthi hayi ingane kaya ukuzobanjwa lo mnako lengane balumntazi ukuthi angayifiki into evele izovela lengane etetewela yawulahla lapha ngekababa bese lona hayi ingane yakanami kabe khombe mina ingane yakho mncane kodwa manje mina lapha angikhuluma kini ukuthi cha kodwa wathi ngathi noma ngakamboni mhlawumbe kodwa mina ngimthola ngimboni ngidumele mhlawumbe ngimbona ngokezeka le ngane lapha nje etetewela lapha umphefumulo othuma nayo umuntu lona umnikazi wakhe ulahle umphefumulo wakhe le ngane izomsika kusasa sesingasekho imsizi impilo yakhe ngoba ilahle kanjani angafiki insizwa hayi omama bayazana bona ukuthi ngubani lo esengasamtholi kahle imali insizwa lezi yizo ayi umama kana ayidalela imali senenza bambeni kusho yini bambeni kusho yini bambeni bephansi bephethe ngomoya Captain Park. I didn't never keep it. What's that?
behlangene iyaphakama emisho. Yaphakama imoto. Angikufingelele namphakathi. Siyabonga ukuthi nithi ningezwa umkhosi mina ebekucela ukuthi inhloso yami sami ukuthi lo muntu owenze le nto le atholakala abantu kodwa umjabulisa kakhulu ngoba ingane sesibhedlela ziningi izindlela zokuthi atholakale ngoba into esibalekela kakhulu ukuthi le nto ingaphindi yenzeke ngoba abantu sebazobuka ukuthi okay mangiphi umphefumulo kuzoba kahle ngoba le ngane ngizoyilahla la e-hospital ngoba uma ngiyilahla la e-hospital iyaqoqa iye esibhedlela iphile icala lokulala kusobala benze leqhubeke kanti yabona umuntu mayekabadla kuzoba kahle lo muntu lona jeze noma ngaba kusiwa la ngaphakathi noma ngabe ngwala ngaphakathi kodwa nje mina isifiso sami lokho ukuthi lokulabantu nasi manikhona umuntu emaziyo enisolela kuye nizame ukuthi nireport nabo bakungcwaba thina noma kungasezulu sho ezigangalaleni kodwa ukuthi sisola lokhu nalokhu bazokulandelela amaphoyisa ngakho lokho ngoba inhloso enkulu kulona abantu ngoba kunamathala amaningi kakhulu ngale ndlela losokubulala abuse nokunye ukuthatha kakhulu uthetha into isenze yonke loo nto leyo njenge futhi alakhe ingane phakathi funeka lo muntu ajeze ngoba mina ngicabanga ukuthi noma ngabe umuntu wesimame unaso isibindi ukuthi ngasuka umuntu wale ngaphandle adlule zonke lezi gama lezi ezokwenza into la kuphela umuntu owenzele ukhona la umuntu owenzele ulanga ukuthi ngivele ubonile mhlawumbe ukuthi ukuthi ayolahle ngoba inhloso yakhe mhlawumbe leyothi uyolahle esigangeni mayisisuka ngale ngoba igazi elingane vele sibalekile ngale umhlangano sokuphela ngale sitholele igazi usho lo muntu wayenza le nto ephuma endlini lapho wagcina la wenza lokhu akwenzayo wathi angeke uhambe ngale ngoyilapha ngoba phela isigaba simonele ngale bakithi lenhlala lekhosela ngiyabona abantu khona abasekusho kodwa nje le nto engale anayidlanga ngokunye ufuna silungise lokho ngokunye nje kufanele ufuna silungise le nto engale ngoba sizazi ingane noma ikhona leyila funga lokho so manje esiphelayo ukuthi lo muntu lona abantu ngoba inhloso yakhe beyoyilahla le ngane mhlawumbe usabile ukuthi sekumnyama kungale sigaba mase angishiye khona lapho akwele siyabonga mphakathi bangifanele vela sisi uphakathile yebo baba sembona mphakathi mina ngokwami ukubona angazi ngizophuma eceleni mina ngokwami ukubona akusuke umuntu wala e-hostel wenzelela umuntu angeke umuntu wala e-hostel ebesimazi ukuthi ukhulelwe bese azolahla ingane la ngoba vele sizobuza ukuthi ubukhulelwe yiphi ingane yakho umuntu ophuma eceleni owenzele lo ukozela le ngane bese kuwumuntu ophelele esebonakala nokuthi umfana akusuke umuntu wala owenzelela akusuke umuntu ohlala nazo yebo uconsider ngoba lapha sisingeke sithi akusiyo wathi ngoba ngekusuke yona uyehole emagadini wahlala ekusuke wobani ekusuke uye le ekuzini wobani uyoganga khona ukuthi umuntu lo cha umuntu waziyo vele ukuthi la abatalele manje vela izinto siyani bathi iholo lazakhala umntana okunye sanibona okunye futhi bengeke umuntu asuke mhlawumbe emagadini noma esibetha umntwana bekhaya ngicabanga ukuthi bekuphithiza la emgwaqweni ngeke uhambe nengane ekhalayo ufake eplastikini sokuthi lo muntu uphume la duzane ngokwami ukubona ezindlini wayenza lento ayenzayo wathatha umntwana wambikana ngoba indlela bekhala ngayo lo mntwana mina ngithe ngila ngamuzwa noma bengingamuzwa kahle kodwa nje bekhaya ubungeke uhambe nengane
ikhala yonke le ndlela abantu badibana nawo izobe zithithisa noma mina ngithanda ukusho ukuthi mhlawumbe uma ngabe kungaba asiwulahle umbono wakho sisi ngenzeka vele uqhamuke ngaphakathi but amathuba ukuthi uqhamuke la ngaphakathi maningi okunye bafowethu angulahle umbono wakho sisi na kodwa-ke ngeke uhambe endaweni uhelele nengandisengane kumele kuthitheyo uhelele ukuba usuke bazali uzotetela la uhelele Akuba phakamisile babe usilalela. Ake, phakamisile usisi. Siswabe kuwo. Kangalela ukukhuluma sisi. Awulalela abanye nawo. Sakuthi ukuthi amabizwa umhlangano kwashiwo ukuthi umhlangano wokuthumana. Bese ngazi ukuthumela ngani. Kunokwenzeka ukuthi kukhona owazi ukuba nokukhuleka. Manje sengingaboni ukuthi kwenzeke njani. Mina ngokwami ukubona benginokuthi ngiyafisa ukuthi ngathi waphinde ubizwe futhi ngale ndlela yokuthi manje sengingapheli baningi abantu abangekho kunokwenzeka ukuthi ngiyazi ukuthi akekho la angazi ukuthi sisakasela ngathi bongaphinde ubizwe futhi angazi uma ngicabanga kabi Ayilula le nto sisi. Anjabona nje mawuthi vele kuba kwenzeke kanje. Nina mase kukhona amahemukeli. Sinteni ukuthi hayi bese umhlangano. Kuleka lapho hayi ukuthi umhlangano ngokugcina. Ngoba sifuna usathu ngathi. Mase okhola ukuthi ungathini. Hayi. Ngabiza umhlangano. Ngiyabonga. Yebo phakathi sanibonana. Kukahle-ke nokushoyo sisi uma uthi bakhona enibaziyo abakhulele sizawubadinga ukuthi sibathole ukuthi eroom number bani kunobani eleyo eroom number bani Masempedile ngoba ayisiyinkinga phela ayithi njengoba uyamazi ukuthi ubani bekakuphi ngoba vele akakazi ungamuzantshela laba abakhulelwe bonke umthetho sewuyabafuna la ngaphakathi bonke laba bebekhulelwe bayadingeka kuzobonakala ukuthi umuntu usasithwele na uma engasasithwele uphi umntwana siyezwana nithi bayadingeka bonke vele ukuhle nje masenishini niyabazi siyabadinga bonke amaphoyisa amele angezansi kwe-hostel alinde ukuthi sisho ukuthi endlini ethile ubani ukhulelwe nasendlini ethile ubani ukhulelwe nasendlini ethile umntana ushonuluka lokhulelwe lezokhuphuka-ke iwe kubo bezotholakala ukuthi basesekhona yini abantwana bese-ke kunalendlu la ngaphakathi enalabo sisi abasebenza ebusuku iphi yalabo sisi kunalabo sisi abahlala la abasebenza ebusuku ayibiza baziwe niyabazi la niyabazi phela khona labantwana bangaphandle laba abasebenza ebusuku abathengisa into emnandi ushukela because hayi ukuthi nabo ababulele ukhona umoya esiwuzwile ukuthi one of bona ukhona bezethwele uhlala kupapla kwesisipeni
kahle kahle ubagwele labo mama laba sizomosha isikhathi eside bamazi lo muntu ukuthi angizona ukutholakala abantu abangomama bangene indlu lethu shekhaleni namhlanje njengoba ngcono amanesi namaphoyisa hayi labo mama bahlala lapho mina nje owambono ngendlela lento eyenzakala ngayo uqola kanti ke uyichaze ukuthi uyini wena la bese mhlawumbe bazokulalela okay igama lami ngibongezwane ngiwoqhomisi langapha kwa-11 for ihostela nesigotkhona ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye bayangazi abanye abangazi bengithi ngokombono angisho ukuthi akube njalo ngoba umntwana utholakale nini izolo umntwana utholakale into nje beyizoba lula nezokhona ukuthi mhlampe kukhonakala ukuthi lo mnyombo noma lo mkhondo utheliseke kahle bekukahle vele lokuthi kucheckwe indlu nendlwana ngoba kungenzeka mhlawumbe ulele nje endlini lo muntu kungenzeka manje awayilula le wavula bonakala kodwa-ke kuba ukuthi sometimes ukubambisana phakathi kokwanawo ukuthi omazi umuntu abeqhamuka wesemhlawumbe umuntu bathi lapha kuleke kanje 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 and umthetho wesubhanakela ngoba uyayibeka nje ngayizona uma kuyezafika nto afikele thinyana ukuthi ngabona ngomofeni bathi ke i-statement isithathiwe bayile esibhedlela ababefako sisamu-advise akathathi ingane sibelukiwe ngane uleya ulinde iveni azokamela kodwa kwakhinyanga ngathi akamthanda bafike bathi kufike kobona bangabhile bayesibhedlela bayasibona bafike babhala
uma kungathamba umuntu kwalweni ngoba one us afika athi eish yazi la manje abonge ngekamba kodwa angeke yona indeni awuwawo basasho noma babili bazothi icala zibhenya samthane naye noma ombolile noma ombolile especially labo mama ngeke baba abantu abakhulele noma bona ngeke baba yini noma baba ngoba lelo mntana libuye noma ngoba uthathe ngoba izingane ngoba ngiyenze khona seniyamtshela yakuphendula ukuthi lapho bathekile amaphoyisa ngomuntu wase-Enkundlaneni uthele umphathi station into abasizakala kuyo ngayo yile nto engiyishilo kini ukuthi niyazama ukuthi manikhulelwe bathatha labantu abakhulelwe ukuthi usakhulelwe na uma engasakhulelwe bathi enkundleni bambuza ukuthi njengoba ungasakhulelwe siphi isisu bathi waqala washonele wazi waqonda straight ukuthi ingane ithathiwe inamanje basho njalo badinga bonke labantu abakhulelwe la ngaphakathi bonke inamanje ilapho ekeni niyasho yini ukuthi ubani bekakhulelwe ubani bekakhulelwe basho njalo yini ishibane laleko mntwana bekade ngisho usizo lwenu ahlikahle konke lokhu kusadinga usizo lwenu ngaphakathi cishe niyazama amanene azane lonke umuntu ohlala la noma mhlawumbe ngiyahambela kungamanzumali but ngiyabona yazi omunye usisikhathi ngiyabona but all of a sudden izizu zincane azange ngiripotele umntwana mhlawumbe utshonile kodenzeka mhlawumbe umntwana shona kodwa sitshela into emadoda yazi ngivele ngiphuta phela umntwana ngivulele mhlawumbe ngimthola washona akazange asho lutho but ngibona izizu zincane manje ngibuza mhlawumbe ngaphendule kahle ilapho esiyabona kungathi kunenkinga sekuyavela-ke naloku kusho kwafukazi cishe vele into efanayo yompina vele injalo ngiyasiza-ke bomama noma sisizakala ngoba sinisizakala ake kuyinto encane bekuphendula umama kodwa sophendulekile ukuthi umphakathi wavela kwathi itholethe leli etholakala ingane lisetshenziswa abantu balapha kulo muzi and kulo muzi kunomuntu ade ekhulelwe kwavele kwathiwa akuseshwe khona kuqala mase kuyabukala around nali igazi belichithwa liphuma khona kulo muzi wahlala lapho kumphakathi kwaze amaphoyisa agcina afikile wathathwa watholakala vele kwathiwa nguye angithi kuyibona nto yeah kudingeka umphakathi kulento and umphakathi udingeka manje Otherwise, bese kuphinde futhi mhlawumbe kusenze umhlangano kubeka process Uthule endlini sanibonani. Kunjani? Siyaphila nathi.
Mphakathi nananku umbono angisho ukuthi kuzosebenza wona kodwa nje kuvulelana amehlo nobuko nje ngezwi lele ndizwayo likhulunywayo elifanele vele ukuthi kungangenwa indlu nendlu la kwasiwa khona labo nalabo babekuleyo ndlela enginakho-ke enginombuzo nakho nokuthi ufuna sikuqaphele umthetho awukusijikela yini noma awubajikela yini abakade bengena izindlu nezindlu uma ngabe cha ngicela nithule nilalele ngizomphendula seniqedile ukukhuluma asithuleni umsindo silalele khona sizozwana siphendule into esizwana umthetho ukuze umthetho ungasijikeli khona umama okhulume la wathi bekungakuhle makungaba nenese nephoyisa kulowo msebenzi bengicabanga nami ukuthi lokho kuyiphuzu elihle eliphelele ukuze umthetho ungeke ubajikele abayobe bekade bengena lezo zinto ngoba umuntu angakubopha evelele enzile icala njengoba elenzile aphinde akubophe ukuthi uze wazomngenela endlini yakho kanje. Angiphenduleke ngiphendule ubaba ngoba sikhulumile namaphoyisa ngoba ngithangazathi bawostele ndaqamba manje athe amaphoyisa ifunithi nina nayi noma nale kodwa manje angeke nikhona ukuya khona siwathinde manje eze azoya nathi la sithi sifuna ukungena khona sengikhulumele amaphoyisa ayalazi lecala aselivulile akithi nalecala aseyalazi nalecala alivulile athe alinde thina njengoba bengisho ukuthi uma nithi niyazi ukuthi kule yandlu kukhona bekakhuleka kodwa nazi ukuthi kwenza bathe bona bafuna ukuza kuyoqonda straight ukuthi kuyangenwa kule ndlu kuyavula utholakala lo bekakhulelo phakathi. Mina njengoba bebasho ubaba ukuthi kukhona mhlawumbe lapho umthetho ungashaya khona. So mina eyami suggestion beyithi njengoba benishilo ukuthi abomama bayazana nabodwa ukuthi ubani kakhulele. Akabi bikho abantu abazohamba house to house. Kodwa akube khona umuntu njengababusobazi ozothi umama abakhona ngahosteli bamikise igama lomuntu abamaziyo ukuthi ngakhulele. Kube khona le list bese kuthi masekuhlela nenye meeting labantu labe bakhulele sebayaziwa ukuthi bakule list le. Baleka. Uyimikise la kubabusukazi angazi lo ukuthi imikiswe nguye. So yonke le nto izoba imfihlo yalenzo lemikise kuyo. Imikise yonke le list bese sebabuyiswa bonke labantu kube ukuthi sesiyomcocotha kamuntu ngoba siyazi ukuthi vele wena ngokhulele. Ngoba njengoba manje mawungathanda ngehouse to house umuntu wana ngahlala ngavuli kwesi2 angathi angabona ukuthi wosekutholakele akhale emaphepha habo. Uma ngakuthi vele nawo lo mbolo ukuthi ngiyamsupport ngiyabuya kumhlambi komfumalo ngiyamnika leyo ndlu ngaqamba nomyeni ngiyamnika leyo ndlu then sebiwa sekwaziwa ukudla nala ngoba ngiyacabanga ukuthi bakhona and akekho nokuwala khona mhlawumbe kulelo kodwa engicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba lapho Kana lapho mama kabazi
bayabhala ukuthi sifuna lona ngoba bayamazi bambile ngoba bayela bahamba wena ofikayo manje usuwazi ubani umngani wakho yena bekhuleka ngena kumbe kwale sule qala manje manje kule lento lesithupa sonke thina nabantu into elula ayibeka nje basebeshiya abafundi ngicela ukuthi mina lamaphuzu sibabekile abafundi bakithi thina sonke ngoba bethi abanye abahambe beyobekela sikwazi ukubekela mina ilula vele kanjalo le ngoba lo muntu ngeke ngiphiwe niyamazi vele kodwa ngeke ngiphiwe kulula kanjena ukuhleba unami thina manga bekuhlebele mina bakhona bomthetho akuthi kuyanina niye kuyo lo muntu alomthatha umuntu abomthetho bebuye befethathe bemuse sekhandini wakhe awubani akekho ozokwazi ukuthi uphiwe ubani uma zothi thina asikhulumeni ukuthi ubani sasa wena uthenga ukuthi ubani langizona mina okucelayo nje ukufona ngoba siyabhala vele bengicela ukuthi mina kube lisombululo esisodwa ukuthi ukusuka manje masiphuma la qhubekane ukuthi nje kungenwa lendlu noma leyo ndlu mavula kuyozubizwa lo mama kodwa akube nesisombululo esistraight manje singabeki izinto eziningi mhlawumbe khona akuphasa nokumasa kwalo abantu abasolekayo kwenziwane lokhu ngoba abantu besifazane mhlawumbe ngiyazi ukuthi bazilwana abantu ungenzeka omunye uthatha umngane wakhe osuka leduma yabona ngangibekisi ngoba kungakithi athathe isigebengu somngane wakhe esileduma ngoba nabo sesizoteka zosihlahla benza lento le awumazi wena awumjwayele aphinde abuyele emuva kusengenzeka lokhu wenze lento kwala ngaphakathi kusengenzeka njengoba sisho umuntu ongahlali sidalo kwalapho so manje into nje sicela senze thina ukuthi akube nalesisombululo nje manje esizonceda lento ngoba manje uma kwethu la sohlakazeka ukushona lokushona lekuphelela kanjani lento le kanti icala lento le ufuna lento lokwenza lento abanye anikeze umthethweni ukuthi kwenziwa kanjani ngayo kuphela ngicela nje ukuthi sibe sinesombululo baphuma ayisiyasokwazi sibe sinye nje omama bayamazi akekho ozozala ukuthuma lezo ngoba lo uzobe sesazi yabona siyazi ukuthi abantu besifazane banikeze baney'mpindise zabo ebanikeze umdlalo kodwa siyacela nisikhulule thina-ke sinazile